Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. MLA Darsing Ronghang Aphan Kohora Ingleng Pathar Arwad Tumpen Kachoro. Lakha Inkoira Trok Duabarguri MSC constituency ke parlo Kazironga National Park pen Kachihoilok Kohora Ingleng Pathar Anparta Golakhat district pen inter district Adui Ahoyalong Amat Kutipho 5 crores atangka panongsi non kilometer plira achitim atowar Kaselampon bom theglongsi hakopen Tovar kavipen kisung kephopen non ke jok kelongapo jesemet MLA Darsing Ronghang Aphan hadak kido mate Ingleng Pathar arong arat Romes Tokbi lapen rong arwada tumpen Kachoro pajurpo Lapen contractor than sagar sitami bangso atowar ningkani si angbong patang ponvek puputa phirang kya thengno lamchak nang chipido. Dua barguri penang kilo aberta adverse on crow report Karbi Anglong News Channel. Kardom Aphan sih nalatum ke bang pot si ni tum nal thapana ka jopai nang ko bangke athepi lamang ke ningkarong ni tum itu peneng sengkana long manene tum han kilometer pli Tovar nanggapi je elitum kaching hon Darsing Ronghang alangli ke mang pon bat ke mathapon ke mesena jai ni mate Dr. Tuliram Ronghang sar dan kita geding gedo anapan alang tum gitu ni tum akem matha nang ke papling pi possible alang tuman Kachoro ji pini nang tum Aphan nang coba. Ini konstituensi ke Duar Baguri, konstituensi Ingle Pathar Sentong Tok bi, mana lake Kohora Jeep Safari Counter tu, ni tum dak Sentong Tok bi, Ronghang kilometer pli. Ini tum mana ningkarong ciputek, mana cipun epin ningkarong son si dolo. Masih ni tum but ipak pipin pensdame je do sa Darsing Ronghang la langli itulah suatu Tovar nang Kaselampi por bangke ni tum rong si pendame langli pan suri kardom mate akirup pi bajar bollo nasokon mana kampak lem to bangke langli litum iglo mana don sagar soduri langli si don nasokam mana do desang sepin pen non kilometer ke thom an non ke klem tang boleh pudat tamelo ini alang lagi cicak kating ke nene landing kan siang bong patang ponju pus alang lagi cicak pot tapi alang limitang ta do desang se ani wang tame cewang si celang do asom do ladak bangke kilometer ini bangke mana la black topping lo kan kilometer ini bangke paper block si Pipon ji pus alang lagi kontraktor ahin pentamin itu manang than up to Biburwa Cancer Institute along an ko andone akesu kecelang tame alang lihin pen mane penak ana poisa nang kerap dun dolo pena mithang gari tame nang cepothai se aba demari pantame ceponi long lo kana karen kete penana tamana ke tu rom ana farman hati karen ke ini ke ladak mane 30 house ni do non karen kilong le manela don hong ke barat tum non kilong le dolang hemprek mi tu la pe non la adibasi don ni do alang tame karbeng long senang dun kok posi alang tum pantame ile mana ki Pipon kenang sot matha ponsi balang tum obostha bipin la si non karen tame Darsing sar si non Pipon lo no mat ke don pho ni ke non meter box nang le ler lo kasi non nang ke le jita do thulang ini Pathar long arleng rong ni tumi rong velo dake Sentong Tok bi la dake mar Sentong Tok bi amekar lo hala tame itu mai ideal hai si adibasi tame ni tumla karbeng long panedo bhuddo tame lang tum tame ili tumahin pam ki Pipon ni da kelang pon ni da kenang sot lo kasi ahok pet abang ke tim karbeng long mantap Curu parpit lo la pen Darsing sar pandame curu parpit lo
lasi Darsing Ronghang sar Aphan Kachoro tu abang kela lo non karen kili liadim tame alang lihin pe non karen tame Pipon lo la pe nan chodakali non ke charli so marto mandame scholarship tame atumi nili phanang hang si nili scholarship ta ane non class don bom so marto ma scholarship ta nili mithang mas NP dam lo Karbi Anglong District Congress Committee Pen District Press Club of Karbi Anglong Asai Hemalong Advantage Assam 2.0 Biogas CBG Aputak Chedon Dunde Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Kapang Dakpon Advantage Assam 2.0 Dima Hasaw Lapen Karbi Anglong Lapalong Ni Along Advantage Assam 2.0 Biogas CBG Aphan Longle Pipon ang Chipupen Karbi Anglong Autonomous Council Pen Tong Sikot Pen All Political Party Emergency Meeting Paponsi Katingwai Pon Along Karbi Anglong District Congress Committee Pen Advantage Assam 2.0 Aputak Chedon Dun Tek Tepusi Pini District Press Club of Karbi Anglong Asai Hem Along Perangki Amai Kangni Karbi Anglong Along Lialong Si Development Amen and Ponpen Advantage Assam 2.0 Biogas CBG Project Mukesh Ambani Aphan Si Longle Pipon ang Chipu Aputake Komantu Neta Chedon Dun Tek Tepusi KADCC Pen Lamthe Chepang Dagdun Pima Pulote Bokajan Cement Factory Lada Karbi Anglong Along Nang Bikok Bangko an Akarbi Akhai Atum Voreng Avarsai Kelong Dunlo Lapen Kopi PC Karbi Anglong Autonomous Council Ali Kelong Dunlo Karju Pedopon Lapen Son Thak Thaksi Assam Rifles Training Center Nang Bikok Lata Karbi Anglong Ariso Ejangatum Kopi Pilo Avarsai Kelong Dun Ale kelong dun chi kalisi agit arluanta lut chok longle tangte longle kipidet pen ko anlo Karbi Anglong arat ale kelong dun thangnat ang thekta theklongle Lapen Lason Thak Thaksi West Karbi Anglong Electric Hydro Project Dam Kibipon ko an akarbi akhayatumlo voreng avarsai kelong dun Lapen Labangso Electric Hydro Project Elongle along nang bikok labangso current ami Karbi Anglong chethordun longloma chethordun longle aleke habang along risi ale longdun tangte mathanon ilitum Karbi Anglong alongle 10,434 square kilometer alongle chotsi longle Kipipon Chipuke matha parsik ponangchi saidelo ako lang tuta ladak masap sovet alongsi solar project airport Sainik School biogas CBG ako longle Kipipon Thujilang Puke Karbi Anglong District Congress Committee penke mantu ne penta chedon dun thekthelo asap sovet alongle along PGR VGR ta tharlele mate katharle asai claim pon thekthe tangte akoladak Mukesh Ambani Aphan Longle Kipipon Chipuke chiri isi hini chot alam kali lake ake ong enailo 10,000 because kalite ong muchot alongle piponangchi akodo thulang solar power project aphanta 18,000 because alongle piponpo Lapen Sainik School aphanta ko anlone alongle piponangpo Lapen airport aphanta ko anlone alongle piponangpo tangte lahai alongle along kedo arwada tumaphan konatlo kapedo dampo Kisungji ke mina akhai mama tangte matha parsik peme pen che matha dam peme si longle phelang aphutake piponangji ma mate piponang ne ladak ilitum ang hortheta atheke mo eso isu akai aphan kamathanangji akinang sot dobina lasi Karbi Anglong District Congress Committee pen Mukesh Ambani Aphan Longle Kipipon Popu Aputak Chedon Dun Thek Thepusi Pherangke Ammaya Longpen Lamthe Chepang Dakpon News Report Karbi Anglong News Channel কলে গতিকে কথাটো যে কাৰ্বি আংলঙত বৰ্তমান পৰিস্থিতিবিলাক যেহেতু অসমৰ ভিতৰত ভূমি থকা মাটি থকাটো একমাত্ৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও এই দুখন জিলাতে থকাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এডভান্টেজ আসাম 2.0 যিটোত যে তেওঁ কাৰ্বি আংলং কাৰণে কম্প্ৰেছ বায়োগেছ CBG সেইটোলৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে
8 মাৰ্চ দিনাখন আমাৰ CM অল পাৰ্টি মিটিং মাতিলে আৰু সেইদিনাখন আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ফালৰ পৰা লিখিতভাৱে আমি সেই বিষয়টো আমি লিখি দিছোঁ যে আমি সেই ছাবজেক্টটো আমি নামানো আৰু সেইটোত যিটোত চৰকাৰে যিটো স্কিম ল'ব যিটো প্ৰজেক্ট ল'ব আমি কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটি আমি নামানো ইয়াৰ অৰ্থ এইটো হৈছে যিহেতু অসমৰ ভিতৰত সেউজ পাহাৰ বুলি ক'লে একমাত্ৰ কাৰ্বি আংলং বা ডিমা হাছাও আছে গতিকে এইটো হোৱাৰ লগে লগে যিটো CBG যিটো প্ৰজেক্ট হোৱাৰ লগে লগে কাৰ্বি আংলং সেউজ পাহাৰটো একেবাৰে শেষ হৈ যাব ইতিমধ্যে শেষ হৈ গ'ল আৰু যি অলপমান আছে এইটো শেষ হৈ যাব কাৰণ ইয়াৰ পৰা আমাৰ কাৰ্বি আংলং জনগণৰ কাৰণে কোনো লাভ নহ'ব বুলি আমি ভাবোঁ কাৰণ কিয় কাৰণ ইয়াত পাহাৰীয়া মানুহসকলে বিভিন্ন জাতি জনজাতিসকলে ইয়াত খেতি বাতি কৰে শস্য পৰা আৰম্ভ কৰি বেলেগ বেলেগ খেতি কৰে সেই খেতি দি তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰি আছে কিন্তু চৰকাৰ ফালৰ কাউন্সিল ফালৰ পৰা সেই মাটি যদি কিছুমান কৰ্পৰেট গোষ্ঠীসকলক যদি লিজে দিয়ক বা যিয়ে দিয়ক দিয়াৰ লগে লগে সেই ভূমি অধিকাৰ কাৰ্বি আংলং জনগণৰ নাথাকিব আল্টিমেটলি আমি চকুৰ আগত দেখিবলৈ পাইছোঁ আছাম ৰাইফল তাত আমি তাত সোমাব নোৱাৰোঁ কিন্তু এগ্ৰিমেণ্ট আগত কি আছিল যে কাৰ্বি আংলং খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে তেওঁলোকক কিছুমান চাকৰি বাকৰি কাম জাম দিয়া হ'ব বুলি আছিল কিন্তু কেইজন আমাৰ কাৰ্বি আংলং খিলঞ্জীয়া মানুহসকলে পাইছে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ইয়াৰ উপৰিও বোকাজানৰ চিমেণ্ট ফেক্টৰী ইয়াৰে সম্পদ বুলি কৈছিল এতিয়া কাৰ্বি আংলং জনগণৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তাত আপুনি বিনা অথৰিটি বিনা পাৰ্মিশ্যন আপুনি তাত সোমাব নোৱাৰে কাৰ্বি-লাংপি হাইড্ৰ' প্ৰজেক্ট তাতো আমাৰ কাৰ্বি আংলং বা অসমৰ মানুহ কিমানজন চাকৰি বাকৰি পাইছে তাতো পোৱা নাই আৰু কেইদিনমান আগত নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ বৰজানত তাত তেওঁলোকে চ'লাৰ প্ৰজেক্ট বহাবৰ কাৰণে more than 19,000 বিঘা সেই মাটি দিয়া হৈছে তাত প্ৰায় 20,000 মানুহৰ কাৰণে তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হ'ব আৰু 23খনমান গাঁও ৰাইজসকলে তাৰ পৰা উঠি যাব লাগিব 20,000 মান মানুহ 23খনমান গাঁও সেই মানুহবিলাক থাকিব ক'ত কৰিব ক'ত যি ঠাইডোখৰ তাত এনিমেল কৰিডৰ বুলি আছে যদি এটা চ'লাৰ প্ৰজেক্ট বহাই দিয়া হয় তাত জানো হাতী বাঘ ভালু থাকিব অসমৰ ভিতৰত যি সেউজ পাহাৰ বুলি থাকিব চেম থিং এতিয়া মানে এই কম্প্ৰেছ বায়'গেছ যদি বহাই দিয়াৰ লগে লগে সেই গছ গছনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জীৱ জন্তুবিলাকো থাকিব নোৱাৰিব কাৰণ প্ৰথমতে সেই ঠাইডোখৰ কাটিব লাগিব ৰিক্লেমেশ্যন কৰাব লাগিব আমি জনা মতে তাত জংঘল কাটিব লাগিব পুৰণি জংঘলবিলাক কাটি জুই জ্বলাই আকৌ সেই গছ ঘাঁহ বনে তাত লগাই মেলি তাৰ পৰা উৎপন্ন হ'ব লাগিব উৎপন্ন হোৱাৰ পাছত বিক্ৰী কৰিব লাগিব ল'ব লাগিব এতিয়া কাৰ্বি আংলং ৰাইজেতো যাতে ফেক্টৰী বহাই দিয়াৰ লগে লগে সেই পুৰণি গছ গছনিবিলাকতো নাথাকিব নহয় শেষ হৈ যাব এক নম্বৰ পুৰণি গছ গছনিবিলাকতো নাথাকিব আৰু পাহাৰীয়া মানুহবিলাকে জুম খেতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই ঠাইখিনি নাইকিয়া হৈ যাব আৰু তেওঁলোকৰ ভূমি অধিকাৰ তেওঁলোকে নাথাকিব সেইকাৰণে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ ফালৰ পৰা এই প্ৰজেক্টটো আমি কোনোপধ্যে আমি নামানো গতিকে কাৰ্বি আংলং বহুত কৰিবলগীয়া আছে সুবিধা দিয়ক না বহুত সুবিধা দিয়া আছে কাৰ্বি আংলং এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ পানী ব্যৱস্থা নাই ইৰিগেশ্যন কোনো ব্যৱস্থা নাই ইমান কিছুমান চৰকাৰৰ পৰা কৰিবলগীয়া আছে সেইবিলাক দিয়ক সেইবিলাক স্কিম দিয়ক আৰু সঁচাকৈ তেওঁলোকে যদি সেই প্ৰজেক্টবিলাক যদি বহায় বেলেগ জেগাত বহুত জেগাত আছে নহয় বেলেগ বেলেগ জেগাত দিব পাৰিলে হয় সেইকাৰণে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ ফালৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই প্ৰজেক্টটো আমি নামানো আৰু ডিটেইলছ নোপোৱালৈকে আমি এতিয়ালৈকে সন্মত হ'ব নোৱাৰোঁ ধন্যবাদ We have gathered from the Karbi Anglong District Congress Committee to actually speak about the recent program that was held, Advantage Assam 2.0, regarding a thing that our Chief Minister had said about the compressed biogas being put up in Karbi Anglong, and he had mentioned that he would give the land in 15 days to Ambani's. So our question in all this is, does he have the right to say that he would give the land in 15 days? Because he is the Chief Minister of Assam, correct, but the land in Karbi Anglong is a 6th scheduled land, wherein our rights are different, our land rights are different. So I don't think someone from outside can actually dictate what will happen in our land. That should not be. And actually our CEM also should not agree to something that has that will actually hamper
the sixth schedule rights that has been given to the people of Karbi Anglong. Now, in all this, I would also like to say that he had called, the CEM had called for a meeting on the 8th regarding this, for all party meeting for this. And from our Congress office, we had given up in written we have given out that we will not be attending, as well as we don't agree to the terms and conditions or the particular project that was come. We don't agree to it. So we have given that in written, and also at the same time, we would also like to say that without the knowledge of the project, how it is going, we don't have any documents regarding the project. We have no idea how much land is going, or how exactly the whole project is going, or know how long they are going to stay here, or is it forever that they are going to take up our land. We have no idea how the whole project is going. So without that idea, how do they expect that we will agree to a particular thing without knowledge? So as an opposition also, we don't agree, and as a resident or as a person from Karbi Anglong also, we don't agree to that. We need complete details of the whole project for us to go through, so that we know what exactly it is. And he has in the recent meeting we have seen that the CEM has actually went ahead and promised quite a lot of things, saying that it would be all non-technical jobs would be given out to the locals, and say per bigha that 10,000 would be given, seeds would be given for the grass. So all those things have been said, but these are promises that we have heard many times. Quite a lot of projects has happened in the past few years or past few decades. A lot of projects has happened, wherein every time we have seen over and again that it has been false promises. We don't see wherever they have said that locals would be given out jobs, but we don't see our locals being recruited. So what is the guarantee that now also it will not happen? What is the guarantee that we will not be just another group of people who will be subjected to just being providers? So we don't agree to that, because development, yes, we do welcome development. We need development, but not at the cost of our lives or our future generations. At the rate at which we are seeing the whole corporate coming into Karbi Anglong, because Karbi Anglong is a small place, Karbi community is a small community, so we don't want our community to be marginalized at the cost of development, because we have seen that every time something has come, 2-3% of influx happens. 2-3% of influx happens. So every time that happens, the influx rate is increasing, and we are being marginalized. So if this is now non-technical is promised to us, but the technical part, everyone is going to come from outside. 100% is going to be from outside. Then that would be again increasing influx. So that way, and it's not going to be for 1 year or 2 years. Obviously, it is going to be for a long time. Likewise, other projects that have been mentioned before, like how Sir mentioned the previous projects also, there also it's the same thing. There are more people coming in from outside rather than our people getting the employment opportunities out here. So just by selling our grass or by becoming just another cultivator, I don't think our people will benefit much out of it. So we as a party, we don't agree to this, and we would like the CEM to please think on behalf of the people of Karbi Anglong, and not only for his benefit or for his corporate friends. Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me.